حمزة. الو، السلام عليكم. معليكش. ما عليكمش ما عليكمش جمع المذكر سالم. البارح قال لك حمزه ما نهضرش على الدين وي. 75 سنه على الدين. هو نيته كانت صافيه وديته بطريقه هذيك. لا غير جيلو ولا غير جيلو هو اللي كان يخربش. وي. انا خاطيني انا. تفضل حمزة اهدر. كان يوجد في الانشاء تاعو اليوم ما نهضرش. اليوم ما نهضرش على الدين. سينك مو طب القرح حرام وحلال. ها كنا نحكيو على التوريزم وقال لي جيلو كي كفايه كي يجاوك هذا كله. كي تجينو خرج لنا كونسيبت قال لك مسلم اتي خلاص ما نلعب خلقنا ندور انا ما فهمتهاش هذه ماذا به يشرحها لي يعني. انا اعطي ولكن نشأ في مجتمع مسلم واحب مجتمع مسلم. انت حمزه انت مسلم مؤمن، هو مسلم لا يؤمن. فوالا هذه صعيبه هذه. انت مسلم والله ما فهمتها، ما نكذب عليك كون قلت فهمتها. صح. المؤمن هو اللي آمن بأن الرسول جاب رسالة معه، هذا مؤمن. الله هو الرسول واليوم الاخر لا. والقضاء والقدر جاب خير رسالة وشر. كان الله ولا لا؟ ولا ما آمنش بأنه موجود رسول كاين رسالة وكاين اتصال مع الله، ما راكش مؤمن. أما الإسلام هذا إنسان، أنه إنساني، أنك إنسان. هذا هو الموضوع، أنه مسلم معناها إنسان. كي تفهم بهذا الموضوع باللي المسلم هو الإنسان، الإنسان المتحضر هو المسلم، الباقي آمن ما يآمنش يدخل في جهنم. كمل راح كمل ما ندخلش في الدين. هذه لا تيز تاع الصحراء. حبيت نحكي برك على الماك. كان يحكي قبيله وليت حبيت نرد عليه ولكن لاريس طويله ما قدرتش كيف نرد. بون هاد الماك هاد المشكله بانت لي مشكل تاع القبائل هادو اللي مع الماك، ماشي القبائل كامل بيان سور. كاين مشكل القبائل يحسوا باللي القبائل هما الجزائر والسكان الاصليين. علي شويه صوتك ولا اوغمونتي شويه الفوليوم تاعك ولا تسمعوا فيه بيان دوما. اسمحوا لي ما كنتش فوالا. قلت لك انا كيما قاعد نشوف كيما قاعد نشوف يعني القبائل ماشي كامل يحسبوا في رواحهم هما الجزائر، يعني هادو اللي الماكيست هادو. انا بنت لي هكا باسكو على كان لا سوفرونس الجزائر كامله قاعده تسوفري، كاينين الناس قاعدين يسوفريو كثر يعني صراحه. على البوفوار كاينين بزاف قبايل في البوفوار، الوغ ما شفناش حنا توارق في البوفوار اللي هما تاني جزائريين. هاد فرحات مهني هذا، وانا مش انا يعني ما فهمتش، كاينه حاجه ثانيه ما فهمتهاش، ماذا بكم تجاوبوني عليها. هاد القبايل هادو اللي مع الماك ومع انفع الماك ماشي ما فهمتش انايا، بالك عندهم كولتور اللي انا ما نعرفهاش، يتبعوا غير في المغنيين يعني عطاب الوناس هذا مهني غير في يعني ما شفناش عندهم نخبه اللي حمزه كاين ثاني جزائريين اللي يتبعوا في ابن ترمية ابو هريره اللي ما همش جزائريين. كيف؟ مش اسمح لي برك حمزه، انا يعني سؤال يعني. تفضل اخويا. انت يعني في رايك الامه اللي تتبع غناي يعني تعطي له قيمه، شيء ينقص من القيمه تاع الامه هذه كلها؟ والله ما نكذبش عليك درك. نعطيك مثال شوف. جاوب. كي تهضر على العرب، كي تهضر على العرب وتحكم زعما في واش انا نسمعوا العرب هذا البغدادي والهبال اللي نسمعوا في هذه الايامات بارابور واحد الوقت على كل حال كنا نسمعوا لبنان هكذا مارسيل خليفه، محمود درويش، تشوف حاجات تفرح بك كي تقول العدو الصهيوني مقابل ثقافه عربيه تفتخر يعني. فهمني؟ اي فهمك. فهمني يعني الفن يبين بان هذا الشعب راقي، والرقاء تاعو نلحقوا اعطى قيمه للغناي ماشي واحد عنده دراهم. فهمتني؟ انا فهمك. انا وكان زعما مثلا انا قبيله وكان زعما يقول لك ربراب خير ما عطوا بالوناس، نقول فيها مشكله. كمل كلامك. مارس انا حبيت
اونفان انت كي تقول لي مثلا هاد، انا بالنسبه لي السياسه السياسيين الناس اللي يفهموا ماشي غير ماشي المغنيين يعني صراحه يعني. هذا هو المشكل تاع اللي عايشين في المملكه. نو هذا ماشي. هو مشكل سير ترامب. لا فهم. مشكل سير ترامب. انتم حاسبين باللي البوليتيك لازم تكون إليت. يا ولدي ترامب. ترامب قال لك لا ماشي إليت. ترامب انت على بالك به باللي راه. يعني حطيت فيديو يا الأخ على عمر، اسمح لي أني نقاطعك، أنت عندك وقتك وإن شاء الله معليش نورمالمون. جيلو يعطيك وقت. لا جيلو نحكيو. جو ميكسكيوز مي لازم. بازي ايوا 3h40 شوف، رانا في 3h45. انا هذا النظام لو كابيتاليزم، اسمح لي مليح اني نحط لي مو في بلاصتهم. انا نفهم فيك. لو كابيتاليزم فينونسي هذا هو اللي حيدمر المملكه. وهذا الكابيتاليزم فينونسي اثر في الناس كاع، دار لهم لوجيسيال في راسهم باللي كي يحكم البلاد لازم يكون من طبقه راقيه. فرق بين فهمني؟ راقيه وبين فهمكم بليك لازم يكون عنده دكتوراه في الذروه، لازم يكون عنده جران ايكونوميست. فهمني؟ ما فهمكمش بليك لازم تكون فيلسوف، بمعنى انك تخمم في مشاكل المجتمع. وانا واحد في على كل حال ما نفهمش في الغناء، بصح نظن الغناء تاع معطوب فلسفي، غناء تاع نضال، غناء تاع واحد اونجاجي. هذا هو المهم. تكفاري ناس بار اكزومبل كان يحطوها رئيس نقول عدو هبلوها، تكفاري ناس مليح للشطيح. فهمتني؟ الغناء محمود جو بونس كو حمزه فولي دير اوتر شوز. راح كمل يا سيدي. انا وقيل حب يقول اسمها لا كابيلي وما ادراك خرجت لي ليدر تاعها كو دي شونتور اور elle peut faire sortir mieux que ça. احنا ما شفناش يعني قبائل كو دي شونتور. نو enfin ماشي كو دي شونتور، لي دو ليدر هذوما لم يهضروا عليهم. انا سا مديخونش با، يعني نقول لك واش حب كاسكو حمزه سادير لي شوز كيل فولي دير فوالا، ولا لا شوز كيل فولي ديفلوبي في الهضره تاعو. فوالا كمل حمزه كمل. فازي حمزه. الور نورمالمون حنا هاد القبائل فيهم ناس بزاف قاريين، فيهم ناس بزاف فاهمين. نورمالمون هادو هما الناس اللي يقدموا واللي انا ما نكتبش عليك. انا شوف انتم لكان انتم قبائل انا محترمكم بزاف بزاف، فهمتوا؟ مي انا ما عندي حتى احترام ناس حابين يقطعوا الجزائر. انا ما نحترمكمش. انا قاعد نقول للماك باللي يا الماك اللي كان تسمعوا فيا، انا ما نحترمكمش لانه بالك والديكم استشهدوا على الجزائر ان شاء الله ربي يقبلهم. كون جاو والديكم كون ينوضوا دركا ويشوفوكم اش قاعدين ديروا، بالك يديروا لكم اكثر ما داروا المستعمر، فهمتوا؟ وهذه الكيستيون تاع فلسطين باسكو هما ديما انا سمعت لي فيديو تاعهم، سمعت لي فيديو تاعهم كيف يهضروا، يحبوا ديما يهاجمونا بفلسطين. علاه؟ باسكو حنايا واقفين مع فلسطين وما وقفناش غير مع فلسطين. ما راكش واقف مع فلسطين، اسمح لي. ما كان حتى واحد اللي واقف مع فلسطين. انت تقول هكا باسكو انت قبيله قلت بلي الجزائر مع اسرائيل اون طونكو انت ما على بالكش يعني صراحه. شوف عطيتش لي بروف. انت كي تعود تهضر تسمى راه قاعد تهضر. الا عندك البروف ابعث البروف نقراو ونشوفوا. هو الميديكامون دوليبران ما سمعتش به؟ شبيه نعطيك له ليان. هو في تياسا، روح لتياسا صيب له ليان. دوليبران جاي من اسرائيل يتباع في الجزائر. شكون اللي واسع النيغوسياسيون على دوليبران اللي راه في الجزائر؟ حقرا تياسا هاي تحب بروف. هاي دولة اسمح لي اسرائيل نهار كانت تحب تدخل. لا شوف اسمح لي تروح ليش اغوش يا دروات قلت لي اعطيني بروف. هاي بروف. لا ماهيش بروف هذه والله ما بروف والله غير صح. هذاك اسمح لي. لي زارم تاع اسرائيل اللي راهم في الجزائر ماهيش تاع اسرائيل. وين شفت انت تاع؟ ما كانش لي زارم تاع اسرائيل، ما قريتهاش. لا حمزه يا راجل اسمع اعطيني ما كانش كيف كاين سلاح وانا في الامر هذاك تاع السلاح مانيش ضده، ونقولها صراحه يعني. كاين ان فيزي اوتوماتيك معروف
عنده الدور تاعو، ما كاش بلاد تخدم كيما يوزي ما هذا. سميوهش راك فهمت. ما كاش عنده ليتيليتي تاعو. انا هذاك السلاح في محاربه الارهاب نفع ودافع على الجزائر نجيبه. بصح اسمح لي الى سوفي دي زون عندهم هذاك الشيء. اسمح لي، انا نعرف نخدم السلاح هذاك. ماناش قاعدين نتعاملوا مع اسرائيل، هذه تعرفها مليح. فهمت؟ ورانا باغ اكزومبل كيما نهار ساركوزي حب يدير هذاك لونيون تاع لا ميديتيراني. صح. شكون اللي ما قبلوش؟ ما قبلتش الجزائر من الناس اللي ما قبلوش. شكون هو اللي ما كسر هذاك الوحده الافريقيه؟ بوتفليقه. اللي بوتفليقه هو اللي راح في النهار مات هذاك الروا تاع المروك، هو اللي ناض وراح نتنياهو. بوليتيك، هذه بوليتيك. ولكن ما نتعاملوش معها، وما تقدرش تقول احنا نتعاملوا معها جيلو، لانه ما تقولش رايي. انا رايي هذا مش راي، هذا اتهام. فهمتني؟ فرق بين راي وبين اتهام. مساء الخير مناد. مساء النور. الو. ايه جاء الحق بنا مناد درك هذيك صار يقول. مرحبا بك مناد. الله يسلمك. السلام عليكم. انت اللي ضحكت عليا هذيك المره. لا والله ما ضحكت على خويا. علاش بعلي؟ لا بركي تفكرت، قلت لك بدات لي واحد ليماجيناسيون برك بديت هاك حتضحك بصح، هاك قاعد تهضر وحتضحك. لا مانيش راح نضحك معاك برك. حبيت نجاوب خويا على المساله تاع القبائل يتبعوا الغنايين. اولا توها باش اون فا ريميتر دون كونتكست، يعني في السياق التاريخي تاع القضيه هذه تاع الهويه والقبائل والامازيغيه. بون نحكيو من الجزائر المستقله الى هنا. كاين على كل حال واحد التحرك في السبعينات تاع بعض العناصر، يعني في اشهر ذوما قليله ما كاش اللي تبعها في السبعينات. ثم في الثمانينات كي راك تقول القبائل يتبعوا الغنايين، القبائل بدات مشكله افريل 80 على جال الناس منعوا الأستاذ مولود المعمري باش يعطي محاضرة في تيزي وزو. الأستاذ مولود المعمري ماشي مغني، وإنما عالم في الأنثروبولوجي، في الإنسانيات، وثاني عالم في الحفريات وفي اللغة الأمازيغية. كان راح يعطي محاضرة ثقافية بحتة، وهذيك المحاضرة كان قدمها في الجزائر العاصمة بدون أي مشكل، وكان يقري هذا العلم، هذا كان يقريه في الجزائر العاصمة. النهار جال تيزي وزو كان هناك استفزاز على مستوى المحافظ وكذا، وبعض العناصر بعض المسؤولين المحليين. ثم انطلق ما تعرفونه على موضوع فرحات مهني، معروف كمغني ولكنه عنده دبلوم دو سيونس ايكونومي، دي ليسونسيون سيونس ايكونوميك بوليتيك باردون. هو عنده ان ليسونس اون سيونس بوليتيك من جامعة الجزائر. نهار كانت جامعة الجزائر عندها الشلاغم، ماشي كيما دركا كراهم يطرفيكيو الكونكور. هذه النقطة الثانية. ثالثة الفكرة اللي عند الناس على المغنيين، يعني تقدر تختلف. انت ما تقدرش يعني بكونك هذا ماشي عيب. انت زدت في قسنطينة ولا في كذا ماهوش عيب انك ما تعرفش قبائلية ولا كذا، ولكن لو كان جيت تفهم اللغة، النصوص، واش يغني فرحات مهني، تفهم بانه ماهوش مغني تاع كما يقول، ماشي واش كما يقول كان عنده اتجاه يساري، كان قريب من طبقات الكادحة في السبعينات في الثمانينات خاصة. ولما يسمع الطالب الجامعي في وقت انه في السبعينات وبداية الثمانينات كانت الجزائر عندها نزعة يسارية، عندها نزعة سوسياليست اشتراكية. لما يسمع الطالب الجامعي والمثقف أغنية مثلا تقولك زمرثنو خدام تتدو ثيذي تزال سيكس دي يسافن التم بذوذي سوا يغمان قيردن ذا شو كان ماراثن قيذ وياضي ستيثتن وإذا غيسا من نصر بي الاثنين سورجين ومنن
تيوا هذا كان نترجمها لك. المهم السياق تاعها يعني سي تان ميساج للطبقات الكادحة، ومكتوب بقوة شعرية ماهيش تاع واحد غناي كيما موالفين نشوفوا شاب فلان ولا شاب فلان ولا شاب فلان. راه مستوى رفيع من الشعر. باش نحكي لك على فرحة مهني بكل إنصاف، ما رانيش أنا من الناس اللي يطالبوا الانفصال ولا كذا ولا كذا، ولكن باش نعرفك يعني على فرحات وعلاش عنده يعني قوة. وكان فرحات من الثمانينات، من 1980 حتى 1990 كان قريب جدا من الطلبة. كان إنسان يجي يقدم حفلات بدون مقابل، في خاصة في جامعة ودعيسي، جامعة حسناوة، أين كانت كان الطلبة يعني يحتفلون بذكريات أفريل 80، وكان يساعد الطلبة وكذا وكذا. وكان كانت أفكار فرحة مهني تحملها الطلبة، كما قال ما نعرفش صح، اللي قال له ما نعرف، يقولوا بورقيبة كان يحكي مع القدافي قال له انت انفيستي كاع دراهمك في الميليت في الجيش، لو كان تنفيستي في الشعب تاعك توعيهم وتقريهم. يباري قالوا لو كان نوعيهم يدوروا عليا، قالوا يدور عليك شعب واعي خير ما يدور عليك شعب جاهل. هذوك الطلبة تاع الثمانينات ما عمركم ولا تخافهم. اما فرحات، اما الاخرين اللي كانوا في الام سي بي، الحركة الثقافية البربرية، موفمون كولتورال بربر، ما عمرهم ولا طلبوا بعمل عنيف، ما عمرهم ولا قالوا نرفدوا السلاح، ما عمرهم ولا هددوا الناس. يعني نتحدى اي واحد. قلت لك في السبعينات كان هناك شرذمة من الناس، ثلاثة ماكسيموم، بداو يديروا الضجيج هكذا، ولكن ما تبعهم حتى واحد، ما عندهم حتى واحد يعني. اما لي زيتيديون تاع الثمانينات ومعطوبلوا الناس كذلك، تعرف تقرب من طلبة من هذا الناحية. بور ريزومي، نهار بداو القبائل يتبعوا يعني كما تقول انت اللي قراو مفكرين ما خلاوهمش، باسكو المحاضرة ما خلاوهاش تقوم. وما كاش غير مولود معمري، كاين كتاب، كاين الناس هضروا، ما كاش يعني مغلوقة الساحة السياسية والساحة حتى الميليتانتيزم. ماهوش غير الساحة السياسية، النضال بكل أشكاله، النضال الثقافي، النضال ما كاش، كل شيء مغلوق لمدة 10 سنين 8 سنين 9 سنين. ونهار شافوا الناس بأنه الإسلاميين عيطوا للسلاح الجبال وكذا وكذا، يقول لك كيف احنا باسيفيست بوندون 30 احنا صابرين، ما كان ما بان علينا والو. هذو دركا ولاو يدخلوا في البرلمان. نفكرك وزراء قبل ما يكونوا وزراء قال لك هذا الانسان شرطي، ماهوش شيوعي باش تقتلوا. هذوك ولاو وزراء. ساسي العموري يعطيك الصحة. أولك أرجليان ليبري يأكد على الكلام تاعي. وزير شؤون دينية قالوا لماذا تقتل الشرطي، هل هو شيوعي؟ ويبقى بيان سور التهميش، يبقى الكذا. مانيش نقول انا نعرف يعني راني زاير، اسمعني يا خويا حمزه، راني زاير 42 ولايه من 48، 43 ولايه راني دخلتهم. ما كاين لا واحد يحكي لي يقول لي القبائل ماشي مهمشين كيما الاخرين، ما كاش. انا نشوف تهميش في الغواط، ونشوف تهميش في ولايه ورقله، كي يكون ولايه ورقله اللي هي الرئه الاقتصاديه تاع الجزائر، وتشوف الفقر فيها تحس لها اكثر. سي فري، صح هذه نحكيها لك. صح هذه نحكيها لك. كي تشوف هذا الناس تسمى ميزيريا في كذا ولا كذا، هذه نحكيها لك. ولكن الوعي كيما اللي هضر لي قبلك، الوعي السياسي دركا ايادي خارجيه ولا عوامل تاريخيه، اسمح لي حمزه، عوامل تاريخيه، ايادي خارجيه ولا كذا. الجامعه تاع تيزي وزو كانت جامعه توعي الطالب، ما كناش في الانجيا ولا في الحركات الإسلاموية، وإنما منطقة تيزي وزو، منطقة القبائل، كانت دائما في النضال الثقافي وفي النضال السياسي. هذا اللي حبيت نقول لك. ابري 2001 واش صرا من 2001، راه صعيب تروح تتكلم مع ان ليسيان اللي كان يقرا مع واحد داتو لا جوندارموري قتلته داخل لا بريغاد.
ماهوش انسان مسلح، ماهوش انسان ارهابي. دركا الديالوج رومبي، مو صعيب، او صعيب مستحيل تهضر مع ناس تاع منطقة معلمة تاع الدراري صغار قتلوها وكتبوا لها في المئزر تاعها، نحكيك على السلطات خونة خائنة وما نعرف كذا، وهي خاطئة. دركا قلت لك لو ديالوج صعيب باش تعاود تردو. وانا ما رانيش من الناس اللي يحبوا هكذا، اللي يحبوا الاقتصاد، الانفصال باردون. ولكن ولكن صعيب باش ترجع للديالوج. بون ويبقى وسقسي القبائل يبقاو يعني سون با ماجوريتير. وكلما ازداد الاستفزاز تاع ضحايا الوهم العربي، الوهم العربي لأنه الجزائر عربي، العروبي الوهم العربي مادام الاستفزاز والزواف والكذا والكذا، كأنهم لا يعرفون ماذا حدث في حرب التحرير، كأنهم نسوا ماذا قدمت المنطقة للجزائريين والجزائر، كأنهم نسوا بأن عميروش توفى في جبل بوكاحيل في ولاية مسيلة في جنوب الولاية، كأنهم نسوا بلي الكولونيل سي الحواس أتى في منطقة القبائل وجاهد في منطقة القبائل. هاد الناس هذو نساو كلش، كأنهم نساو ماذا فعل كريم بالقاسم وماذا فعل الفلاني والفلاني. اليوم يقول لك انتم الزواف والقبائل وحزب فرنسا والفرنكو كابيل. هذاك الوقت صاحبي من الطبيعي أن الإنسان يختار المنطقة قبل الوطن، الوطن اللي يسبه، مش الوطن اللي يفتح له يديه يقول له مرحبا بك. وهذا لا الإنسان لما يكون معزول في منطقة جبلية ما راحش يتبعك بهذا الخطاب. القبائلي صح كي يخرج يروح يعيش في وهران، يروح يعيش في قسنطينة، يلقى بلي الحالة مزمر عليه كما الجزائريين، يشوف هذاك يقدر يفهم لك. كما أنا نعرف هذا الخطاب هذا نفهم له، على بالي بلي ضحايا الوهم العربي راهم ثاني هما شرذمة وعندهم أجندة سياسي، ما همش يتكلموا بأنهم يحبوا الجزائر أكثر من أي واحد. لا لا يحبوا جزائر مشرقية، مش لا، لا. جزائر جزائرية. مشرقية. أعتقد وإذا ما كانش كانت، اسمح لي يا حمزة، الكلمة الأخيرة باش تربطني للسعودية ولا لمصر ولا تكون الجزائر اللي ضحاو عليها الجزائريين باش تولي برانسي إمارة تاع الشرق، نقول لك استقلال الدشرة تاعي ماشي قبيل. ها نولي نحارب على استقلال الدشرة تاعي وحدها، نبني لها سور ونموت بالشر. باش تفهمني هذا الكلام هذا ماهوش ضد الجزائر ولا كذا وكذا. النقطة الأخيرة في القضية الفلسطينية باش ما نطولوش الهضرة، ما تقدرش تكون فلسطيني أكثر من فلسطينيين بنفسهم ابدا. رانا شفنا محمود عباس يروح يعزي الإسرائيليين في وفاة تاع الرئيس تاعهم، راهم يتخامسوا وراهم يتهضروا يبكي. ما يبكي في الجنازة، ماهوش بالشيء الجديد، راهو شيء حاجة قديمة. ما تقدرش تكون حتى الناس اللي كاينين في غزة يبنيو الصورة هذاك تاع اللي يعزلهم يخدموا فيه ناس غزاويين بلا جورني، والجزائري يحس روحه فلسطيني أكثر من الفلسطينيين، لدرجة أنه يصفر على النشيد الوطني اللي توفوا عليه الجزائريين مش الفلسطينيين، وفلسطين ربي عالم ماتوا عليها الجزائريين وليس العكس. هذاك لما نفاق، يوصل هذاك نفاق. لما يوصل الجزائري يتفرج القبائلي يقول لك هذه هي الجزائر اللي تعطيني انت سي لاجيري كو بروبوز، ينعلبوها الجزائر. هذا هو التفكير، عجبك ما عجبكش انا راني نقول لك هذا هو المشكل. لما نهار على بالك في الكابيري ماتوا 126 واحد في 2001، شباب يعني دي فيو ناس كبار وكذا، ما عندهم حتى علاقه مع اعمال الشغب ولا كذا ولا كذا، ما كاش هضر عليهم في القنوات الرسميه بالتلفزيون. في 2001 انا كيما يهدرش عليه باسكو انا 2001 نهار توفى كرم احمد السينيس الله يرحمه، ومن بعد رحنا ليه للدار وكل شيء، تلاقيت انا بالناس اللي يقراو معاه في الكلاس، تلاقيت جاو يبكوا، جاو تيزوزو درنا وقفه في مدينه تيزوزو جاو يبكوا، قالوا له كان طاح، قالوا لنا كاع لو كان طاحت في واحد اخر ما نحسولهاش، ما نحسوش الوجع كيما رانا نحسوه، باسكو راهو انسان عاقل وترونكيل وخطيه المشاكل وكذا وكذا. هذا انسان. ولما الخطاب الرسمي زرهوني على ليبوك قال لك سي ان فوي،
خطاب رسمي. ثانية يا حمزة ماشي خطاب رسمي، خطاب استفزازي. استفزازي يا حمزة. لازم شوف تكون مناد منصف، لازم تكون منصف. لا يعني اسمح لي يا حمزة، ما تدخلش في هذاك الخطاب تاع الهام القبائل يتبعوا الغنايين. هذا يا خويا رانا لا ندويو على ماشي، الغنايين. انا ماشي هذاك ندخل واش هذاك واش لقينا اسمح لقينا لي الغنايين. اسمح لي دوك نرد عليك. انا شوف، خليه من هذه الكلمة. انا ماني حتى انا مع الجزائريين، والجزائر قبل كل شيء، هذه بلا ما نهضرها، فهمتني. انا مع راني انا متفاهم. انا حنا فهمت رانا من نقصروا الناس، باش نوصلوا للنتيجة، ماشي انا فهمت من كريتيكي الناس فيك باللي هكذا. انا فهمت من الناس باللي راني حاطيني باللي راني التوجه تاعي عربي بزاف والسعوديه قبل. لا، انا حاجه ما تجي قبل الجزائر، حاجه ما كانش حاجه فوق الجزائر، فهمتني. ولكن هذه شوف، هذه حقيقه. احنا الجزائريين يعني في الجغرافيا، فهمتني، في التاريخ، تحتمت علينا كما واحد قال لك الجزائر عربوها الامازيغ. هذه حقيقه. حنايا اللغه تاعنا الاوفيسيال العربيه، صح ولا لا؟ لغتك انت يا اخي، اسمح لي، لغتك انت. الدستور حنا نحكيو انا على كي الجزائر. كنت في الجزائر العاصمة لما كنت صغير 4 سنين في عمري، ما نفهمش. أنا معاك، كاينين أقليات، كاينين شاوية. أنا كبرت مع شاوية. ما همش أقليات، كاين أكثر من 20 مليون جزائري يتكلم اللغة الأمازيغية. من هذا ال 20 مليون أنا نحكي كان معاك، النص نحكي معاك يتكلم. بالدستور، نحكي معاك بالدستور. هذاك الدستور كتيبة صاحبي، كتيبة. هذاك هاني جاي كتيبة. كمل لك برا. أنا حبيت نقول سمعك. السلام. سلام. اي كمل. حبيت نقول باللي أنا باللي هذا فرحات مهني ومعطى بلون، بصح سمعتهم ماشي قالوا لي، سمعتهم كيف يهضروا. هذاك معطى بلون الناس قال لازم نقطعوا الجزائر، هذا هو السوليسيون، فهمتني. لا معطوب، اسمح لي باش نقولوا المعطوب راني هضرت عليه طونزان ديريكت. يعني دوك نكمل. معطوب قال كثير من الاشياء، سمعت انا كثير من المواضيع، حتى في اواخر الحياه تاعو قال لك انا يا جو سويس الجيريان و جو ريفونديك مون الجيريانيتي، وقال بلي جو ريفونديك العرب الجيريان، وقال كثير من اشياء الجزائر. وانا اللي نعرف الغنى تاع معطوب ربما 90% تاع الاغاني تاعو راني سامعهم. لا إلا ديون فرونسي قالوا. اذا لم نقل بانه لما يقول لك الجزائر عزيزه تسوى جزيره كفا، ما كانش يغني على المنطقه تاعو الجزائر العزيزه. هذا مالا، هذا ناقض نفسه، هذا هضره من بعد ناقضها. لا انا شوف واش سمعت معطوب يقول جو سوي دابور الجيريان اي لايك. فوالا سمعتوا هذيك لابس حتى كاسكيت فيها واش يزيد لك جو سوي دابور الجيريان، ما قالش انا اتي ولا كابيل ولا قال لك جو سوي دابور الجيريان. اسمح لي دقيقه، هذا معطوب يعني سمعته في فيديو قال هذا هو السوليسيون تاعنا، انه لازم نقطعوا الجزائر، لازم لانديبوندونس. ما فهمتش حمزه تحب نجاوبك، راني كاع عارف كاع واش كان في يوتيوب على اسمع، انني قاعد نقول لك يا مناد، انني قاعد نقول لك واش سمعته قال، مانيش قاعد فهمتني. هو قال هكا. لازم ثاني نعطيك واحد النظره. معطوب انا جايك دقيقه برك، انا جايك دقيقه. صح ما يهمش، اسمح لي ما يهمش. معطوب شخصيا يمثل نفسه، ما يمثلش كل الناس. وين جاي يمثل نفسه كون دركا ماشي. لا ولكن ما تحصرش الافكار هذه في اشخاص برك. انا قدمتها يا اخي، انا قلت راني نحترم ان معطوب قال هاك يعني ان الناس يخموا كل هاك. هو شخصيا يا راجل معطوب تعرفوا باللي في بلاد القبائل راهو كيما نقولوا بريسك مقدس حتى من المسلمين. خاطئ. اسمح لي ما عندهمش الحق، ما عندهمش الحق يقدسوه، ما عنده كاين فيها ما عندهمش الحق. لا الجيري حمزه خويا اسمعني حمزه. هاني نكمل لك الفكره تاعي باسكو ما حكيتش دقيقه. انا الالبوم الاول اللي يعني مور 80 كنت صغير، مور 88 ضربوه في اكتوبر 88 تيراو عليه في عين الحمام، ضربوه بكلاش، عطاوه 3 رصاصات. اسمعني مليح. كانوا دي ستوديون من جامعه تاع تيزي وزو كانوا ينشروا نداء للسلم، خافوا تتخلط في المنطقه. كانت مبادره من دي ستوديون، ايزون امبريمي دي تكست هكذا ابيل ا بي. قال اخويا النضال السياسي لازم يكون في لابي، وخالي كي كانت مخلطه في الجي
وكنا نسمعوا بالموتى ونشوفوا على بالنا كيفاش صرات. كاين جماعه من الطلبه ما حبوهاش تتخلط، راحوا ما كاش شكون يديهم باش يدوروا بالطوموبيل على لي فيلاج تاع القبايل، لقاو معطوب الناس كيما هو معطوب الناس. قلت لك كان قريب مليح مليح على من الطلبه، قال لهم روحوا مرحبا بكم نديكم وين تحبوا. عمر لامال بهذوك النداءات ويتمشى بهم، كل فيلاج يحطوا كل فيلاج يحطوا، لحقوا لعين الحمام. السيد هبطوه من الجندارميري من الطوموبيل، راحوا بداو يتيروا على راحوا يدوه لابريغاد وتيراو عليه بالكلاش. ما همش عارفين كاع واش جاي يدير ولا علاه يتيري ولا. المهم تيراو عليه بكلاش وخلاوه ثما راح يموت كي فهمت. خلاوه ثما بليزيور زار، عدة ساعات مهم تكسل. باش يعني نعطيك هذا اللي تير عليه جندارمي يمثل السلطات، هذاك يمثل شيء كان بالكاسكيطة، اما معطوب يمثل فكر. فهمتني يا حمزه خويا؟ انا مناد جي م بتيت كاستيون سي tu permets. جوست دو سكوند غير شفع على كلامك. معطوب جاب اطروحه، هاي اللي تحب تتبعني اللهم بارك، ما تحبش تتبعني اللهم بارك. عمره ما راح عنده واحد قال له روح ونتبعني ولا نتيري عليك ولا لبس هكذا ولا نضربك ولا كيما. لكن كان ينشر في فكر تاع تفرقه سبحان ما الله. كاش لا لا حمزه معليش حمزه نحكي لك ما ندعوك تروح طالع. أنا سمعته بودني، أنا ماشي قالوا لي والله قريب، أنا سمعته في فيديو ويحكي أبراف. حمزة اسمحوا لي دقيقة برك خاوتي، اللي قادر يبان لك متناقض، لأنه صح هدر على بصح لكل مقام مقاله، ثاني هو عبد. بصح كي تجيبه في حصة أوفيسيال في التلفزيون بعقله، في أغلب الأحيان كان يقدم الجزائر على كل شيء. سي مون الجيري كان يقول الجيري دو دومان. وفي آخر ألبوم اللي غناه كان يغني على الجزائر. أنا صراحة يعني أنا هذا لا، إذا كان الفكر تاعك جامد ما حبش يتغير هذاك حاجة أخرى. ولكن لا. أنا إنسان قلت لك نعرف معطوب من لي الثمانينات، لي بريميز ألبوم اللي كنت نسمعهم قلت لك 88 87. في هذاك الألبوم تاع 88 مور ضربوه السلطات الرسمية تاع البلاد. كان يغني الجزائر عزيزا تتوغزر تكفى، كان يغني أغنية على الشهداء صغير وثاوي ديوسان ما يداد يذون مين. هذيك الأغنية هذيك تسمعها لحمك. كان يغني على الشهداء. والأغنية اللي غناها الأغنية اللي غناها الله أكبر معطوب يا خويا هذاك ما كاش يتبرسوا مسائل الدينية. لا ديجا هذا ما احترمش القبائل اللي على بالو بلي قبائل بزاف مسلمين، هذا ما احترمهمش. فهمت؟ ماشي قبائل بزاف مسلمين، هاي امه بعد سيتي براتيكونت تصوم وتصلي وكذا وكذا امه. هي اللي على بالي مو على بالي بها، باسكو هو قال باللي ما كاش ملحدين عرب يعايروا الاسلام في المشرق. حمزه خويا الجزائر اللي نحبوها احنا ماشي كقبائلي ولا كذا، كإنسان عاش في الأوروب، كإنسان حوس في الأوروب، كإنسان فهم وشنو التقدم وشنو التخلف. الجزائر اللي نحبها أنا اللي نتمنى أنا، ما نعرف الخواص كراهم معايا ولا لا، هي الجزائر وين معطوب قادر يغني الله أكبر ويكريتيك بعض. وكان هذيك الغنية ما كانش يعني كريتيك الإسلام فيها، يكريتيك لا براتيك دو الإسلام. إمام سي كريتيك الإسلام وعلاه يعني بروبليم وراه المشكل. فرق لما قلت لك حمزة الشعر صعيب موش أي واحد يقدر يفهموه، بين أنك تنقد الإسلام وتنقد الفكر كيفاش يتعاملوا الناس مع الإسلام. كاين اختلاف، هذه بين قوسين. واما معليش الجزائر اللي تمنوها هي الجزائر اللي جاوبني يا بنات. وحمزة يكون ابنها خليه يديفلوبي منك، خليه جاوبني. علاش القبائل عندهم هذا البروبليم والشاويه ما عندهمش هذا البروبليم؟ والله علاش يا خويا؟ لازم نتفاهموا حمزة خويا، لازم نتفاهموا على حاجه. تفضل. او يتكلم معك انسان مسلم، بصح لازم نتفاهموا على حاجه، وشنو المشكل وشنو اللي ماشي مشكل. هل انه مشكل يكونوا الناس في المنطقه احرار وما يقولوا باللي حنايا خلينا من الاسلام وكذا؟ هل هذا لازم نتفاهموا؟ هذا ما نقدروش نتفاهموا فيه في حوار تاع 10 دقائق ولا 20 دقيقه.
هذا لازم بالك عام حوار. انا شوف انا نقول لك واش نعمل، انا نقول لك واش نعمل. ايه روح. انا نقول لك عندك الحق حمزه، عندك الحق. انا نقول لك دوك الحق. نعطيك بار اكزومبل، نعطيك باللي انني ماشي مع الدوله، انني بزاف مختلف مع الدوله، وممكن نكون مع الدوله ماشي مشكل هذه، فهمت. انايا القبائل هذه اللي اللغه هذه اللي يهضروا لهم على اللغه نورمالمون يقراوها كما يحبوا يقراوها، هذه لغتهم، فهمتني. لغه الجزائر حمزه درك انا ماشي لغتي سبحان الله. لا تخضع لها بغيت ولا لا؟ لا لو ديجا هاي كي نعودوا في الصح. لا لغتك انت لغه الشاويه سبحان الله. لا حبس لا ديجا بور ديجا ما يخضع لهاش. علاه ما يخضع لهاش من حقه ما يخضع لهاش. اسمع حبس ديزات باور. لا ديزات باور اسمعني. اسمع لك اللغه تاع القبائل ماهيش اللغه تاع الجزائر. لا ماشي لغه القبائل. حبس نهضر معك حبس. خلاص ما نتفاهم. لا قارع لا تستعمل دي لونغاج بريسي بالعاني. تقول القبائل لا خليني لا عندهم اناريا ريبونسي. نعرف هذا اللغه ماهيش لغه قبائل. القبائل اسمع القبائل يتكلموا فرع من الامازيغيه، فهمت؟ هذه لغه امازيغيه. وبغيت نسقسيك على مقبله كي كنت تهضر الله يرحم والديك عاود لي واش قلت. الجزائر انتمائها الحضاري ولا الثقافي، قلت واحد الكلمه خاطرش تما كنت نعيط وما سمعتكش كي كمل. قلت باللي الجزائر المفروض علينا في الجغرافيا تاعها، فهمت؟ واقعه في المنطقه العربيه. لا ماهيش منطقه عربيه. تعرف انت المنطقه العربيه؟ المنطقه العربيه هذه يا اخي تعرف المنطقه العربيه تاع 2016 تعرفها واش هي؟ لا خلي يكمل محلي. لا لكن تهضر يا اخي يا حمزه غير نقطه نظام ما توليش التاريخ باسكو التاريخ خاطرش في التاريخ تخسر. في التاريخ ما عندكش جواب، في التاريخ تسكت وما تريبونديش. هذه انت ياك مازلت حاصل في 1400. لا انا ماشي حاصل، انا ما نسيتش تاريخي، انا ما نسيتش اصلي، انا ما نسيتش تاريخي يا ولدي. اسمع اما هذا العروبه نروحوا لها طاي وماشي العروبه بالمعنى اللي قاعد تفهم فيها انت باللي عروبه الدم حنا هذه مفروض علينا. هذه اسمع ما مفروض عليا والو. انا كجزائري انت تقول هكا اسمع عندي تاريخ نعتز به وموجود قبل حتى ان يوجد العرب كشعب، فهمت؟ نحترموا بعضنا. اسنا دقيقه علاش نهضر دقيقه سي اسمح لي هذه برك نرد على ديزات بوار. انت كما قلت العرب جبناهم دي مرسونير. اكسبيت الاصل تاعك باسكو دركا باسكو جبت المرتزقه وتهضر في لغتهم وراهي اوفيسيال في بلادك. الوغ ما قرا التاريخ مليح وعرف التاريخ مليح. لا ما نقراش تاريخ مليح، انا نفهمك كيف نقرا. ما تفهمنيش باسكو انا فاهم ديزات بوار ماشي لا تراك فاهمها على بالي واش قاعد تحكي انت وانا نعرف. اسمع انا الجزائري. لا ما راكش بغيت نسقسيك. حتى الجزائر اللي تبغيها شاهي الجزائر جزائريه ولا الجزائر عربيه؟ هذه ما عندها حتى علاقه. لا ما على بالك. لا عندها علاقه. هذيك ناسيوناليتي وحدها وانتماء وحده. هذيك قاعد تخلط ديزات بوار مع احتراماتي. ما نخلطش. وهذا شوف ولا رانا متفقين كامل باللي الجزائر يعني الجزائريين وكل واحد عنده ديفيرونس. كل واحد عنده مذهب تاعو ومن حقه. الجزائر عربيه. انا مع الجزائر جزائري. ايه صح. ده هو مع الجزائر. هو قال لك الجزائر فوق كل شيء وبعد العربيه والاسلام وطول يا حمزه باش نقول حاجه يا ارجلين ديبل. نسبه الجزائريين الامازيغ اللي يتكلموا العربيه راهي ساحقه بالنسبه للعكس. يتكلموش العربيه. لا خلينا حمزه لا نتكلموا الدرجه. انا نهضر مش انا اللي نهضر ديزات بوار اللي يهضر. ساكلمك بالفصحى كما شئت ونكلمك باللهجه ونكلمك بقسنطينه وانت مقسنطينه. معليكش انت من نور تاع قسنطينه ماكش من قسنطينه. جاب لي ربي والله اعلم. ما ندخلوش في ديتاي باسكو انا بين قسنطينه والقل وما نعرف. على حسب لاكسون. فهمتني باش تقول الامازيغي لا العربيه موجوده هكذا هو يعرف هذه الحكايه وراه يهضر. il ne refuse pas l'arabe.
ولما نهضر بالفصحى العربيه هذه اللي كي نكزيست با، كاين الناس متيزوزو راحوا لالجي، راحوا للسطيف، يقول له يا اخي اسالك عن الطريق، يولي اضحوكه القرن. اسمح لي فهمتني؟ يولي اضحوكه. راه روح انت راك في قسنطينه، روح لاكار لاجونس تاع قسنطينه، قول لهم يا اخي اريد ان اذهب الى حي الكوديا، اليس عليك ان تدلني على الطريق؟ غدوة تكون فيسبوك ستار انترناسيونال. عمية كل بلاد عندها. ما تحكيليش على العروبة. اما الدارجة الجزائرية فيها بعد امازيغي، فيها بعد بونيقي، فيها بعد تركي، فيها بعد لاتيني، فيها كل شيء غني جدا. البعد الامازيغي هو الغالب. اعطيني دقيقة برك، دقيقة يا جماعة. انت على بالك ديزا طورك فضحت روحك عندك. خلي الجيريان ليبري يقول كلمة. رانا 4 سوايع ونص باش نفهمكم دونك. اختصار. معليش ديروا معليش. مازال ملور يا جدك. انا اشاك تعرف شويه اونجلي، قال لك ذا سكاي از ليميت. ايوه انت راح تتقب الباش بلي ريكور كل نهار تفوت يا راح نقول لك يا ممدوح يا محمود. يا ممدوح ازرع يا سي حمزه، اسمع لي دقيقه برك، اسمع لي. نسمع لك، تفضل. شوف، كاين خريطه جغرافيه وكاين خريطه سياسيه. الخريطه الجغرافيه لا تعترف بشيء اسمه العروبه. كاين شمال افريقيا، كاين الشرق الاوسط، كاين جزيره العرب، كاين الخليج الفارسي. فوالا. كاين خريطه سياسيه تاع ايران تكتب خليج فارسي، وتاع لوني تكتب خليج فارسي، وهو خليج فارسي. خريطه سياسيه تاع العرب يكتبوا الخليج العربي، ويكتبوا على الجزائر والمغرب يكتبوا المغرب العربي. هذه خريطه سياسيه. اما الجغرافيه هي بشمال افريقيا. درك المشروع العربي، وعلى كل حال على باليش ولا انت راك تبعتنا في الفيديو هنايا، اقسم بالله ما كاين اللي يدافع على بشار والقذافي اللي كانوا يدعوا للعروبه كما مناد هنايا وجيلو. وكاين عروبيين اسلامويين كانوا يدعوا باش يسقطوا هذه البلدان. الان رانا في واقع تقبل ولا ما تقبلش يا سيدي حمزه. لازم نفكروا كجزائريين، نفكروا على المستقبل. الماضي خلاص ناخذوه كمنطلق. المستقبل انه العرب بما فيهم الخليج والمويا موريو المشرق، تفهمني؟ كسروا. اذا حبيت انت تعمل بين المغرب هذا واش ما شمال افريقيا والمشرق العربي، تحب تعمل جسر، هما كسروه. الان ما نقدروش نعملوا معاهم جسر، كسروه. تروح انت دير جسر مع هذيك المنطقه الجغرافيه، ما كاش كسروه. الان هما دخلوا في مشاكل بين شيعه وسنه وهذا درزي. احنا ما نقدروش نضيعوا وقتنا في هذاك الشيء. انا معاك. عندنا مشاكل اخرى في الجزائر لازم نحلوها. لازم هذا الخطاب هذايا لا يفرق بين الجزائريين، هذا زواف، هذا لازم نحاربوه. خويا لازم نعرفوا ان اصلا العروبه فرقت بين الجزائريين. لا اسمع، لي كابيلي عندهم بروبليم. اني جزائري. لا لي كابيلي عندهم بروبليم. سي اسمع، انت اللي يغبنك، انت الوعي بالهويه الامازيغيه. لا انا الهويه الامازيغيه نحطها فوق راسي، وانا كي غير ونشري الجزائر الامازيغيه. انا كي غير ونشري كتاب من الامازون اللي على تريجر ذا لوست تريجر اوف كينج جوبا. الكينج يوبا. عمرك ما تسمع بريزيلي يقول لك انا برتغالي، عمرك ما تسمع. هو ما بغاش يفهمها. لا انت اللي اسمع ديزات حوار انت طلع لي ستاندار تاعك. تكلم عربيه. انت شوف، انت الجزائري تتكلم العربيه، من حقك. واحد ما ينزع لك هذا الحق هذا. لوختك لا معليش، انتم مع الماك اسكو انت. لا انا ماشي مع الماك. علاش تروح ليزيكسترام؟ لا بصح انا كي نهضر على الماك انت شغل بانت لي قاعد تعطيه في لا يا سيدي هذا خاين. هذا بالقانون الثوري. لا اسمع شوف، احنا مساله هادو تاع الناس تاع الماك. نقول لك دوك نفهمك عقليا. انا كي يجي معايا انسان اسلامي، واحد يقول لك ما مع عروبي، كي نعرفوا باللي انه لا يشكل خطر بمعنى العسكري للكلمه، نناقشوا بالكلمه بالمعنى السلمي.
نتحاور معه. انا الى اليوم اظن ما زالنا في مرحله اننا نتحاور مع اصحاب الماك. انا نتحاور مع انا ما نكذبش عليك، انا هاد الماك هادو انا كون جيت انايا نكمل لك. انا المشروع تاع اللي كسرت زاري فتتها مانيش قابل، لا على اساس ديني لا على اساس عرقي، والو. انا المشروع اللي نحبه لي انا جزائر كبيره، جزائر تجيب الناس يسكنوا عندها، يخدموا عندنا بلاد كبيره ويفرحوا ويعيشوا معانا كيما راهي. هكا انا نفكر ما لا انا مانيش الاقصاء. وانا نقول لك انا ما من المشروع هذا تاع الناس اصحاب الماك، والله العظيم انا عايش في كيباك وحنا رانا عايشين كلمه هذه اوتونومي سيباراسيون، يعني المشروع السياسي نسمعوه في التلفزيون كي يتناقشوا عليه. انا نعرفوا كي يتناقشوا الناس دي سيباراتيست دي سوفرينيست هنايا في التلفزيون في الكيباك، لو سوجي هذا رانا هاضمينه ولا نبلعوا سهل. اصحاب الماك لا بليبار اصحاب الماك ما يفهموش، راهم يزيدوا من مرحله لمرحله تاع التعصب فقط. علاش؟ لان مقابل الفكر تاعهم ما كاينش ناس راهي تسمع وتحاور، كاين غير هذا الزواف وفرنسا. انا حاجه ما فهمتهاش، هذه زواف، هذه خرافه، هذه ربما كاش هذه خرافه راهم يستعملوها باش يزيدوا الشقاق هذا بين الشعب. انا اللي كي قال لي انا لما سمعت هذه تاع الزواف هذه كلمه الاخيره تفضل. كلمه اخيره خليه ديفلوبي. لا ما وين خليه، رانا فوق 5 سوايع. انا هذه تاع الزواف هذه اعطيتهم، انا قلت لا صراحه، انا قلت قريت فيهم الخير يعني صراحه، قلت بالك كانوا مضطهدين من عند الاتراك، قال لك انا نتعاونوا مع فرنسا نحيوا هذا والمهاتير تعرفهم؟ تعوا هذا ما نعرفش. المهاتير تاع قبيله بني سليم اللي كانوا في الصحراء تعرفهم؟ لا ما نعرفهمش. الصباحيه تعرفهم حمزه؟ الصباحيه تعرفهم؟ ندخلوا في مشكل كبير كاع. ما نعرفهمش هذوما يعني. اسمح لي محمود، لا يعرفهمش. حمزه يعرف غير بنو هلال، هذاك ما كان. اسمع شوف انا قلت ما هو جزائري. حمزه شكرا حمزه، شكرا ديزابور. انا كل ما هو جزائري نحترمه، فهمت؟ هذا هو الصح، هذا خلاص. هذا قلت انا فرحات مهني هذا كلي انا يا رصاصه في الراس ديريكت. خلاص لا والله ماشي العنف، لا هذه لا في واحد الامازيغيه انتماء، ماشي مليحه الهضره هذه تاعك، ماشي مليحه الهضره. دي زاد باور. حنا تاريخنا حتى التاريخ الاسلامي ماهوش تاريخ عربي، هو تاريخ امازيغي. درك الامازيغ هما كلش خلاص. الامم هذيك في الجزائر هما كلش، الامم هذيك الامم الاخرى ما قدمت والو. هاي مليحه درك ما قدمت والو، ما تهدرش هاك. شكرا الجزائر ميرسي. خلاص هيا تصبحوا على خير خوتي وتهلاو في رواحكم. سلامة. هالي سيد احمد يبينينو. وي محمود اهدر انت ما حضرتش. نسمع الدولة البيزنطية أخو. الصفصافة. لا سيتي كونفرساسيون بيزنطيك باسكو علاش سيتي بيان واش كنت نسمع مي بالك ما خرج حتى نتيجة. شوفوا لي جيست ولا هنا منا نكمل لا كيسيون تاعي رابيدمون. اسمح لي غير قبل ما خليتكش تكمل لا كيسيون. لا نبوزيك لا كيسيون مش عارف ولا تجي له عنده الوقت تي با اوبليجي دو ريبوندر. بالك لا بروشين فوا ريبوندي عليها. نبوزيك لا كيسيون برك ولا بروشين فوا عطيني لا ريبونس. باسكو انا شي با ماشي مطالع بزاف على البروبليم تاع لا كابيلي واش صرا واش ما صراش تو. لي كلاريفيكاسيون تاعك زيتي تري بينيفيك بور موا. يعطيك الصحه بارك الله فيك. اسكو هاد واش حكيت كامل اسكو قعد كوم ان بروبليم دركا ولا راح نستعملوه جوست كوم اون بارتي دو نوتر هيستوار ريسونت بور افونسي فير لافون؟ شوف انايا ما بارابور à l'histoire il y a deux choses à faire avec l'histoire. Exploiter l'histoire ou bien la créer. Moi, je préfère qu'on soit la génération qui va créer l'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'Afrique du Nord. Ok. Je trouve que pour moi, revenir vers l'histoire, c'est le premier problème qui nous empêche de créer notre histoire. لما يقولوا لي الناس
نتوما وكذا والامازيغ ما درتوا والو في حياتكم، نقول لهم سا سي اون تري بون نوفيل. حضارات كاع ماتوا وحنايا مازال ما بديناش. فوالا. نورمالمون هذا Et pourtant on est là quoi. c'est ça qui va nous motiver pour commencer le travail. Ce n'est jamais trop tard. هذا هو ce qu'on va faire avec l'histoire. اما là pour répondre à ta question directement, eh bien il y aura forcément des gens qui vont يصطادون في المياه العكرة. Et si on a une bonne gouvernance, une bonne élite très intelligente, c'est un problème qui est très très facile à surpasser. راهم des Européens كان طول اللور 70 même pas 70 سنة اللور كانوا يتقاتلوا بيناتهم. سيتي دي جينوس ماشي دي بتيت جيجا. اليوم اتفقوا وداروا دي زونيون راهم كوم سي سيتي ان بي يوني. Donc c'est des choses que tout le monde peut dépasser, mais il nous faut un projet. Je pense que c'est important de savoir communiquer certaines choses ou لازم يخرجوا certaines vérités, parce qu'il y aura toujours des salopards qui vont هذو الناس اللي راهم يخرجوا الدعاية تاع الزواف وكذا وكذا وكذا. وثاني من الجهة الأخرى كاين الناس يحبوا يرجعوا لهم بنفس الأسلوب والصباحية وانتم ثاني درتوا والحركة ما خرجوش من القبائل. C'est du n'importe quoi. Il faut surpasser tout ça, il faut dépasser tout ça. Mais est-ce que donc le problème مازال قايم والحل ما c'est-à-dire il y a toujours ce problème, c'est pas un problème, il y a toujours ce débat. C'est pour ça il faut parler. أنا je pense هذه العروبة هذه pourquoi ça n'a pas marché parce que مبنية على الكذب، مبنية ما نعرفوش كاسكو سي كان علوي، كاسكو سي كان درزي، كاسكو سي كان شييت، باللي السعودية فيها في الشيعة وهذو عندهم ما نعرفوش كاع نقولوا كاع خوا Attends une minute, il faut qu'on connaisse باللي كاين دي ديفيرسيتي في البلدان. كومون فا جيري سا؟ كومون فا جيري؟ عندهم دي كورد، عندهم هذه كلش اون نوزا ديسيني كأننا ان بوتي كاري يتشابه كاع بعضو بعض، سي با فري. لحقنا ليها وين maintenant il faut qu'on rétrécisse هاد لا ديفيرسيتي، ماشي نروحوا انا ديفيرسي مع حتى الكرد ونضارب معاه رانا في بلاد وحده. نو 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 سي غراف، فهمني؟ جو ريست شي موا، جي اون بوتيت ديفيرسيتي ا جيري اي سا ساريت لا. اما هذيك تاع لو راف هذاك تاع المضارب كبير بزاف ما تقبلوش. وقيلا نعاودو نديرو سيجي بار سيجي هكذاك. زيدان بونسوار. نعم مساء الخير عليكم، واش راكم؟ مساء الخير. صافا تفضل. زول فلاون. Azul. Ouais, je viens d'écouter les conversations des uns des autres. C'est intéressant toujours. Donc, le mot de la fin de Hamza, c'était limite, hein, c'est borderline, comme on dit. Il y avait, comment il lui a dit, j'avais une. Dépasser les limites, mais borderline. Ok, non, je dis ça comme ça. Il lui a dit. Non, c'est un appel au meurtre. C'est pas normal. Ah, bah oui. Bah, normalement, au New Jersey, ça tombe sous le coup de la loi, ça. Mais bon, il le sait très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Il lui a dit aussi, il y avait un joli mot de Algérien libre, il dit You are in the sky, you see in the sky, c'est ça? Tu regardes le ciel. Je crois qu'il a pété, Hamza, il a fait. C'est lui qui a fait le trou dans la couche de zone. Enfin bref. Et donc voilà, on est encore dans ces rivalités, et puis on est encore dans ces tribales, et puis quand même bizarre que quelqu'un encore endoctriné à cette période-là, c'est pas possible. Et encore cet appel de haine. En tout cas, la culture, je vais le dire, je vais lui renvoyer sa médaille, Hamza. Il y a deux façons. Moi, j'ai une image d'un Algérien qui s'appelle Mohamedou El Hadj. Mohamedou El Hadj, c'est quelqu'un de chez moi, pour ceux qui connaissent la guerre d'Algérie. Et je demande à Hamza d'aller voir sur Internet ce que c'est Mohamedou El Hadj. C'est un combattant qui t'a ramené putain de la liberté pour qu'un connard comme, excusez-moi, Hamza dise des choses comme ça. Là. C'est pas. Non, moi Non, il faut... je m'excuse. Non, il faut éviter parce que là, on est dans un
climat de débat. On Ouais. Oui, je comprends. Ouais, bah, c'est un débat, c'est un peu. Non, Ouais, c'est un mais peu de la provoque. connard, ça sort un peu de. c'est ça. Ouais, Moi, je je garde te le laisse un peu respect. mettre dessus. C'est un concitoyen, il a ses opinions, je le respecte parce qu'il dit ce qu'il pense. Moi, je ne respecte pas les gens Moi aussi. qui ne Ouais, disent je dis pas ce ce qu'ils que je pensent. pense aussi, quoi. Je veux dire, pas de Mais problème. oui, avec respect. Avec respect. Oui. Merci. Ça a glissé, comme dirait l'autre, mais bon, Je voilà. comprends, je comprends. Je veux juste. Donc, je sais pas s'il court vite. Enfin, bref. Donc, normalement, on devrait dépasser ce stade-là, avoir des arguments et arrêter ce langage sophiste. Quand on veut débattre, faut accepter de prendre des coups, se faire insulter quelque part et pouvoir y répondre. Mais quand ça sort du débat, c'est plus agréable. C'est dur de. Si on était des Suédois, oui. Ouais, tu comprends. Tu sais, on n'est pas on est des Africains du Nord, pas des Européens du Nord. Ouais, je comprends. Faut faire la différence. Ouais, c'est triste, mais quand même. Parce que le but du débat, même si on se fait insulter gentiment, c'est pas grave, quoi, ça passe. Pas le meurtre. On t'entend plus, Zidane. Ouais, tu m'as fait Agder. Ouais. Ah. Donc j'allais parler de je sais plus de quoi j'allais parler. Quoi. Mais c'est pas grave, ça tombe bien, Zidane. Je suis mort. Tellement de fatigué, quoi. Ouais, je vais te laisser te reposer, mais la prochaine fois, je sais pas, j'avais écouté chez Harimiti, comme Tagdami ou Anamorak. Hein? Tagdami ou Anamorak. Je crois que c'est une façon aussi de. C'est une autre icône de la musique algérienne, en fait. C'est une autre artiste. Bien sûr. C'est l'icône. C'est une autre icône c'est Ma'toub, c'est pile et face, c'est Cheikh Harimiti. Absolument. Absolument raison. Merci, Zidane. De rien, allez, je vous laisse, ciao. Merci. Un bon mot de la fin. Alors. أنا زقيت لك ما جاوبتنيش يا سيد أحمد. غدوة سيد أحمد غدوة. Bon, je vais prendre. Et peut-être غدوة. Peut-être oui, peut-être non. Gilo, il fait très tard pour toi, à la balak. Ah oui. Wallah, il fait très tard. Je me suis réveillé juste avant. Il y a quelle heure chez toi là? أنا كنت أسمع. نقول لكم علاش حنوض. Je vous assure, à 7 النوض 6 تاع الصباح ça veut dire dans 2h20 donc ماشي راح نرقد. نوض بزاف عليكم سمحونا والله بزاف. سيد احمد هاك ما تجاوبش كان انا قلت لك ما تجاوبش. اسنا مازال زوج من الصباح هما يستناو. لا غالب يستناو غدوة ولا يقولوا غدوة عطي لهم 20 مينوت الواحد. حرام على بالك منك الربا هذه. ما راحوا كاع تسقي الواحد يروحوا كاع. رفيق السلام عليكم. صح يا شيخ؟ السلام صحيح. رفيق تهضر اليوم 5 دقائق ولا غدوة 20 دقيقة؟ نهضر 2 دقائق اليوم برك. بارك الله فيك. 2 دقائق جوست سول دي كيستيون. بريميرمون تسمع على حبيبنا واسمه سامي راه دوماج باش نقول له بلي راني معك باش نقول له راني معك عندك الحق. كي قال هذاك جماعه تاع حبيبنا قال له اعطيني ان بروف باللي الدوله يخدموا مع اسرائيل هكذا باللي تاع الجيريا ولا الجوفرنمون الجيريان. هذاك تاع الباك كان يهضر شويه على زيطوط على مغاربيه. الدوله ما يقتلوا الدوله ما يذبحوا الدوله راهم على اليهود هذه الحكايات. فما كاين حتى بروف يهضروا برك. دونك انا مع سامي 100% وسامي يهضر هكا المومون جوست اعطيني ان بروف. تحكي له على تصويره ولا واحد خمس مع واحد ماشي هذوما لي بروف تاع لي زيطا يتعاملوا الدول بيناتهم. قال له قادر يجاوبوا اعطي له ان بروف. الا ما عندكش دونك راك تكذب باسكو الفو تما كل حاجه نسميوها فو ابلي ان شاء كما يقولوا. الا ما عندكش ان بروف تاع الصح تاع الدول راك تكذب. ولا عندك ان بروف اعطيها له. دونك انا باش نقول لك راني مع سامي 100%. قلنا له باللي
باللي قايد مريح في الطابله واحده مع لا هذيك راني مع سامي قايد هذاك اللوطو ماشي اسرائيل. لا احنا مع اسرائيل. لا هذا ماشي اسمح لي شوف اسمح لي انت كي يكون عندك عدو تقول عندي عدو تتحط معاه في طابله دير معاه اتفاقيات كي كونسيرن نو فادي بولاش قعدت معاه في الطابله تقول ليش اونتر سكيزلي معليش اونتر واش يقولوا واش راهم يواسيو معليش باش نقول لك برك جوست راني مع سامي في هذه انا ما كنتش من حقك اذا يمد بروف كونكريت ما يهضرش كيما الجزائر المغاربيه يمد بروف هذه وحده. وما بعد عندي واحد شغل ماشي كيستيون في الهضره قصرا برك مع محمود الله يسمع فينا بون نبلغ له السلام والجماعه من تما كاع اللي يسمعوا فينا على كل حال. وعليكم السلام ورحمه الله. صح يا اخو صباح. شوف نقول لك برك تما زوج حوايج برك صغار هكذايا وباش نقصروا جاوبني في هذا السوجي ولا حبيت. نعم. واش كنت تحكي انت على ماك وعلى امازيغ النموله وكذا هذيك كاع راني معاك انا كاع واش كنت تحكي كاع راني معاك لوجيك هذيك كاع واش كنت تحكي. لا كيستيون تاعي برك الاولانيه وشنو هي؟ لو فرق كي تحكي على انسان قال تقول وليد شاهد ولا وليد مجاهد ديبلوم ريفيرونس علاش حنا عندنا هاد الهضره من بعد وليد شاهد ماشي ديبلوم ريفيرونس صح واش نقول لك انه انسان جوستومون انا ماشي معناتها انسان ولا انا معاك قلت انا كل ما نسالك واش قلت لك انا راني معاك كاع فيه نقلب على بابه باسكو نسمع بزاف هنايا ما عنده حتى الميريت هو انه هذا مثل جوستومون مثل هذا البيت انا شوف انا وكان جيت في الجزائر عندي بوفوار غدوه وزاره المجاهدين نغلقها تاع الشهداء ربيع هذه انا حبيت هذه الفكره. لا وليد شاهد الاخراني في عمره 60 سنه راه دير باسكو حبيت لك هذه الفكره باسكو دي فوا الناس مع جماعه التعلمات تهضر على امازيغ النموله لا بريمير رياكسيون تاعو الاولى تاع شاهد مجاهد هذا الحكايه جو بونس ماشي ديبلوم ماشي ريفيرون بالك شاهد ومن بعد يابري ومجاهد يابري ومن بعد شغل هذه تما باش في هذا البوان باش نقول لك تما دوك حنا تفاهمنا باللي وليد كي نحب انا نكريتيكي محمود نكريتيكيها بروبوس مع الافكار ديالو ماشي باسكو وليد شاهد لا وليد مجاهد هذه ولا كي البروبليم تاع امازيغ النموله والماك هذايا انا بور مو على حسابي فوس بيست هذه كاع يديك نقول لك انا برك علاش سي لا سير كيستيون اللي مادام بهم يجاوبوا عليها اصحاب الماك وبيغات محمود داول تماك هما عندهم ان بيت يلحقوه اللي هو هذه لوطونومي ولا لانديبوندونس دبروا راسهم يسموه واش يحبوا. لا كيستيون شنو هي؟ نقولها لهم ونقصروا لهم حتى من قلتها لك اللي محمود ولا نابورت لو يقدر يتدخل. وشنو هي؟ كيفاش توصل للبيت تاعك؟ هنا البروبليم. كيفاش حاب توصل انت لهذا البيت تاع لانديبوندونس؟ كيفاش نلحقوا نقسموا البلاد؟ كيفاش لا ميثود تعطينا الوسيله اللي نلحقوا لهذه النقطه؟ هنا لو بروبليم. راك فاهمني؟ انت راك طرحت اسئله لواحد من الماك. تما لو شنو فاش نجاوبك انا باش نجاوبك انا علاش نقول تما كيفاش نقول لك انا بلي لو دونجي يبدا راهو هنا في هاد لا كيستيون. كيفاش توصل انت باش نقسموا البلاد دوك حتى امازيغ النموله كاش نمدوا له هنا لانديبوندونس كيفاش يلحق لا ميثود كيفاش هذا جامي انا نتبعهم بزاف نسمعهم انا بزاف سور يوتيوب يكونوا يهضروا لي كونفيرونس تاعهم يهضروا برك على يهضروا لوطونوم هذه لوطونومي كادير والخلاع هذوما ما يهضروش كيفاش حابين يوصلوا لها كيفاش باسكو علاش كان يقولوا كيفاش انا حابين لا ميثود اللي حابين نلحقوا البروبليم يتنحى خلاص يفرق. خاش كنت تقول لي بار اكزومبل قول لي نديرو فوت ولا نشوفوا الشعب يخرج خلاص تنحى البروبليم بيان لا فوت معك الشعب راه كلير معليش سي بيان عطينا لا ميثود كيفاش حبيت توصل هذا ماك كيفاش حبيت توصل باسكو علاش بغيت نقول لك هكذايا باسكو لو موفمون ارمي يبدا هكذا تيروريزم الاقتتالات تبدا هكذا تبدا فكره هكذا وجامي يقولوا لك الوسيله كيفاش حابين يوصلوا ومن بعد سا ستيرمين بارين سيفيل. انا جو بونس با كو تاع الماك يفون يوتيليزي لي زون سي امبوسيبل. كيفاش حبيت توصل لا ميثود راك دوموندي حاجه تروفونديكي حاجه معينه اوكي كيفاش تلحق للبيت تاعك وكيفاش نديروا باش انت تلحق لهذا البيت كيفاش نعاونوا قلنا كيفاش نديروا باش تلحق تولي بريزيدون تاع اون بارتي داخل الجزائر. هاد طرحت الاسئله ولا كاين واحد من الماك هو يجاوب يجاوبنا عليها البروبليم يتنحى يخلص البروبليم.
اوكي هذا اش بنقول. شكرا ليلة سعيدة. صحة بسلامة. هيا جو برون لو ديرنيي. بان. الو السلام عليكم. السلام صحة بان. انا مخوتي. هيا عندك 2 minutes. هيا شوي جونتي افيك تو. عندك 2 minutes. 2 minutes, mais ce sera Usain Bolt. Je vais dire un truc, mais c'est intéressant en plus. C'est-à-dire, il faut pas donner de circonstances atténuantes à Mhanni. Mhanni et Omar. C'est un mouvement qui est extrémiste. Peut-être, on donnera peut-être des circonstances atténuantes à ceux qui prennent un langage qui est bête. Entre guillemets, c'est moi qui est responsable de ce terme, par exemple d'un Sami. Parce que ça relève de l'ignorance. Mais un Mhanni, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a fait des études et vécu dans le magma politique de la Kabylie. Khouna Gbila, il a parlé de l'annulation de la conférence de Mamri qui portait sur la poésie kabyle ancienne, Simouhan de Simouhan. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Est-ce que ça va toucher le pouvoir, ça? Donc, il y a cette frustration depuis la prise du maquis de Aït Ahmed, d'Ahmed, jusqu'à le mouvement des années 70, qui était un peu extrémiste, et puis le mouvement, ce qu'on appelle le printemps arabe. Et le printemps berbère. Berbère, j'aime pas ce terme, le printemps amazir. Berbère, c'est un type politique qui veut dire barbare. C'est-à-dire, bon, pas de circonstances atténuantes pour Mhanni, et aussi, il faut pas, ça relève de l'ineptie de dire l'Algérie est algérienne. C'est-à-dire, on étouffe le débat. L'Algérie n'est pas algérienne. Moi, je suis d'Oran, je suis pas kabyle, je suis pas. L'Oranie est en Algérie. L'Oranie, et ben, ma grand-mère, en Oranie, il y avait des villages qui parlaient que amazir jusqu'à la moitié du siècle dernier, jusqu'à la moitié du XXe siècle. Et qui parlait amazir, amazir qui est proche du Rif, hein, du Rif. Et c'était là, c'est des villages, ils sont disparus. À Tiaret, non, ils n'ont pas disparu. À Tiaret, je connais beaucoup, moi. Oui, à Tiaret plus, mais je te parle de l'Oranie, c'est-à-dire de la région d'Oran, de Temouchin, d'Arzeu et toute cette région-là. C'était des. L'Algérie n'a pas une dimension. Il ne faut pas dire dans cette phrase l'Algérie a une dimension amazir, une dimension punique ou phénicienne, une dimension latine. Non, l'Algérie elle est amazir. L'élément arabe, si on parle l'élément arabe, il est inexistant. Si on parle anthropologiquement, moi j'aime pas dire génétiquement parce que ça peut prêter à confusion vers des trucs un peu raciaux, etc. Mais l'élément arabe n'existe pas. Nous sommes amazigh, il faut le dire. Dire l'Algérie algérienne, et ça c'est plus une fuite, faire du surplace. Non, il faut trancher. C'est le point nodal de notre avenir et de notre présent. L'Algérie est multiculturelle et multiculturelle depuis la nuit des temps. Oui, mais c'est cette tempérance, ce discours de tempérance, ça relève aussi de l'idéologie, comme le discours qui dit nous sommes arabes et les conquérants, et puis, etc. Nous sommes amazirs, on est 40 millions amazirs. Avec tout le respect que je te dois, toi tu veux passer du coq à l'âne. نحي الوهابisme d'abord. Avant de parler de... Toi tu vas très loin. Il y a des différences linguistiques. Mais tu vas très loin. J'ai compris ce que tu veux dire. Mais tu vas trop loin. Je suis pas très loin, il faut dire la vérité, toute crue comme ça, crûment, et en finir. Dire que l'Algérie est algérienne, et chercher une certaine tempérance, certaine position, prendre une position politique qui est médiane. L'Algérie, l'Amazir, elle a été toujours Amazir. Les Arabes ont été des conquérants. Mais il faut pas nier aussi que l'islam est une composante de l'être amazir, de notre être. C'est-à-dire l'être, tu peux être athée, mais c'est-à-dire que tu as baigné dans une culture musulmane. On a baigné dans cette culture musulmane. Après, bon, le choix, ça relève de l'intime. Mais on ne peut pas dire que l'islam, il est exotique. Maintenant, il est enraciné dans cette société. On peut pas dire, on peut pas l'éradiquer, quoi que ce soit. Même si dans nos vies privées, tu peux être bouddhiste ou charliste ou autre chose. Et pour dire. Il y a le charlisme, là, le charlisme.
Le tcharlisme qui prend de l'ampleur. Et puis, il faut dire, il faut parler historiquement, il faut parler des crimes des Omeyyades au Maghreb. Il faut dire, il faut parler. On en a parlé. Il faut toujours parler, trouver peut-être le discours. Moi, je n'ai pas le don de la parole. Je n'ai pas le don de la parole. Peut-être d'autres qui ont le don de parole, ils ont un discours plus didactique ou plus souple et subtil. Et il faut parler de Dihia, il faut parler de ça. Il faut qu'on renoue. Il faut que ces 40 millions d'Algériens renouent avec leur passé. Il ne faut pas chercher cette tempérance. Oui, l'Algérie, l'Algérienne, il y a l'élément. Il y a des arabisants. Et puis selon Harcourt, selon beaucoup d'historiens, les tribus amazighs qui ont combattu, jusqu'au dernier homme, les Arabes, les conquérants arabes, ont été arabisés de force. Les Rifins, peut-être qui ont fait allégeance sans combattre, ils ont gardé peut-être leur langue linguistiquement. Il y a des ethnies arabes en Algérie qui sont complètement berbérisées, le berbère. C'est-à-dire l'élément arabe, on peut dire, c'est-à-dire scientifiquement, c'est-à-dire anthropologiquement parlant, il est inexistant. On est des Amazirs, on est Amazirs. Pourquoi on peut être fier de mes Amazirs? Et je comprends les crispations de la Kabylie. Je comprends quelqu'un qui te dit, c'est pas ta langue, ta religion, c'est ça, انت جاي من اليمن. هذاك المشهد اللي تترابل جيلو قال لهم ايوا احنا بربر وجايين من اليمن. نو بعد في باتنا في الديسكور قال وشنو هذه بربر ماناش بربر احنا. Donc c'est l'idéologie. Il faut dans tous nos discours, il faut ne pas laisser l'idéologie vicier nos discours, corrompre nos discours. Il faut dire la vérité. L'Algérie, elle est algérienne, elle est amazigh. Avant d'être algérienne qui est un terme colonial, c'est même pas nous qui ont donné ce nom à notre bled. On ne nous donne pas les moyens. C'est ça le militantisme, c'est ça. Et donc il faut les prendre, les moyens, il faut les prendre. On est à l'âge de débat. Peut-être on va tâtonner, mais il faut dire crûment. Moi, j'ai des amis kabyles à Oran qui ont vécu à Oran, mais dans l'imaginaire, j'ai des kabyles ici en France, j'ai des amis kabyles, mais il n'y a pas de différence entre moi et un kabyle, c'est-à-dire sur le plan de l'être, sur le plan de l'imaginaire, sur le plan de l'attitude, même l'éthique, même le hboub al-kahla. Donc, il faut pas céder à ces discours qui sont aussi extrémistes, un extrémiste sans savoir peut-être. Ils appellent Sami, je crois, Hamza, je sais pas, le dernier qui est passé, qui a parlé de. Et c'est normal dans son imaginaire parce qu'à la télé, cette putain de télé, on passe, alors que 80% de la production artistique algérienne vient de Kabylie, on passe Essamza et la danse du postérieur. C'est pour ça il dit ouais, vous réclamez de chanteurs. Et puis il y a un chanteur qui a eu le prix Nobel, malgré que je ne suis pas porté par ces considérations de prix et de titre. Il y a Bob Dylan qui a eu un Nobel, voilà. Et puis même Hanni, il ne faut pas lui donner des circonstances atténuantes. C'est un discours qui divise, c'est un discours pernicieux. Et puis il est dans l'hypocrisie. C'est quelqu'un qui est conscient, qui sait pertinemment que l'Algérie est amazigh et que nous sommes tous amazirs. Il y a un matraquage idéologique qui a duré tellement longtemps que voilà, il y a des gens qui sont lobotomisés, qui se réclament de légende, qui se réclament de, je sais pas, de Abba. On s'en fout. Et en fait, tu fais bien de signaler cela parce que, et j'en ai déjà parlé, lui, le MAC, qu'est-ce qu'il veut? C'est juste une partie de l'Algérie, alors que l'Algérie, c'est toute l'Algérie. Ce n'est pas uniquement une division. Partie. On est tous amazirs. Oui, tu peux pas quand on pue d'un bras ou d'une tête ou je sais pas. C'est le corps. Moi, je considère, mon corps, c'est l'Algérie. Je veux pas être amputé. Et c'est jamais. Moi, je crois que leur projet, il est bon pour leur projet, il est vain. Voilà. Pardon. Je parle sur l'émotion, c'est pour ça. Pardon, il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Oui, juste 2 secondes. Oui. parce que من قبيل قال لك القبائل يتبعوا غير الغنايين يجي كوريجي يجي تفرحات سي ان ديبلومي دو سيونس بوليتيك parce que c'est la vérité. C'est la vérité, bien sûr, oui, c'est la vérité. Donc c'est pas une question de le défendre. Puis, non. Aussi, il y a des crispations. Il y a un courant extrémiste. Même les Kabyles, il y a quand même certaines
crispation qu'on comprend. وعنده السياسة عنده مع السياسة ماشي غير هكذا برك. son discours أنا قلت c'est la Ligue des droits de l'homme etc. c'est quelqu'un qui a fait voilà donc باش الإنصاف la prison, qui a été emprisonné, qui à ma connaissance n'a pas eu un discours agressif, peut-être pernicieux selon toi, peut-être vicieux, peut-être tout ce que tu veux, mais ما عمره ولا هضر بالعنف ولا بالسلاح ولا كذا ولا كذا. Non mais c'est dangereux, c'est dangereux. en tant que Kabyle في l'idée de séparation ولا l'autonomie ne me gêne pas يعني en tant que j'aimerais bien que toutes les régions soient autonomes. Absolument. Moi aussi je suis pour. Un pays qui est immense comme l'Algérie, il y a des différences, il y a des climats, l'environnement, pas mal de choses. Des fédérations, l'autonomie, c'est-à-dire. Je sais pas, il faut voir, il faut qu'il y ait une unité de tous les Algériens sous une forme ou une autre. Mais c'est une question qui va se répondre comme ça, très bêtement. Il faut réfléchir à cette façon. Mais c'est un pays qui est immense, qui تشوف واحد يسكن في أضرار pour certains trucs يروح لكناس à Alger. Donc tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait même des idées. Oui, c'est le centralisme. Moi, je suis d'accord, c'est le centralisme. Mais l'autonomie, c'est quelque chose de très. C'est pas léger, c'est pas du tout. C'est dangereux. L'autonomie, État fédéral, qu'il y ait par exemple, au lieu qu'il y ait des walis désignés par un président de la République qui soit élu localement, c'est tout à fait. Il faut ouvrir le débat. Pour isoler la Kabylie et dire aux gens que c'est la seule région qui souffre en Algérie, ça c'est complètement faux. Non, c'est tout le monde souffre. Certes, la Kabylie a toujours souffert parce qu'il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu. J'ai vu de mes propres yeux, je peux même dire que la Kabylie a été privilégiée pour certains trucs par rapport à d'autres régions. Pour ce qui est de l'oppression sur la culture berbère, la culture kabyle, elle n'est pas plus forte que l'oppression sur la culture mzab, elle n'est pas plus forte que l'oppression de la culture ta'rilizan ou la ta'waran ou la ta'waran. Mais sauf que voilà, que grâce à la Kabylie, il y a eu des îlots dans ce Maghreb, il y a eu des îlots où des ponts, c'est-à-dire où notre langue a pu être sauvegardée pour un conditionnement peut-être géographique, historique, etc. Et voilà. Le gouvernement algérien. La première radio kabyle, je sais pas, elle remonte comme l'Istiqlal. Ils ont jamais fermé la radio kabyle. La radio kabyle nationale. Vous avez parlé tout à l'heure de Mamre. Et en 62, Mamre était au Maroc. En 62, la chaire de la langue, ils appelaient ça berbère, de la langue amazigh à la fac d'Alger a été abrogée ou annulée. C'était en 62, juste après l'indépendance. Donc, il y a eu ces crispations. J'ai des amis. Et ces crispations, c'est-à-dire certains jeunes qui n'ont pas assez de champ de vision, parce que soit quelqu'un génère le savoir, soit il gère la violence. Et dans ces crispations, hier, il y a eu Massinissa, qui est une bévue policière, mais dû à ces crispations, ça c'est devenu ça c'est devenu un mouvement, un prétexte, un mouvement. Les gens ont ras-le-bol. C'est le discours officiel qui a suivi le meurtre de Massinissa qui a provoqué les gens beaucoup plus. Bien sûr, oui, bien sûr. Je veux dire, je suis pour étudier les possibilités d'autonomie régionale, autonomie de fédération. Le système, il ne peut pas gérer un pays grand comme l'Algérie. C'est-à-dire le centralisme, son nombrilisme Alger-Centre. Sans qu'il y ait de médiocrité. Ou Innama proposer aux Kabyles de s'isoler avec une petite région, alors qu'on n'a pas encore testé toutes les possibilités de dialogue avec les autres Algériens, alors qu'on n'a pas testé un avenir avec une Algérie qui respecte nous sommes majoritaires. Politiquement, ça peut nous paraître, nous sommes majoritaires. Les gens prennent du conscience. Moi, j'aime pas les discours défaitistes. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de tourisme. Et tout à l'heure, moi, j'étais au boulot. Il y a quelqu'un, je travaille dans un groupe céréalier, ici à Paris. Il y a quelqu'un qui est passé. Ils sont là-bas pour installer une usine le sieur de mayonnaise.
la connerie quoi. Bon bref. Il était crispé parce que tout à l'heure, moi j'ai rigolé avec Gilo quand l'autre lui a parlé de la Suède. Il a hoché la tête. Il a dit la Suède, parce qu'il y a l'image, culturelle de la Suède. C'est les Suédois, c'est toutes les poils sont blondes partout. Et chez nous, il y a des préjugés. Mais il était crispé. Maintenant, il me rappelle, il m'a dit j'étais invité par des Algérois et j'ai vu ça. Et il est content, le gars. C'est pas du tourisme, il est là-bas pour des affaires, il est souvent là-bas. Mais il a tissé des liens et c'est pas que. C'est vrai, il y a eu la stratégie touristique, la stratégie, tout ça, c'est le chaos, c'est le pouvoir, c'est un pouvoir corrompu. C'est un pouvoir corrompu qui a été toujours tyrannique depuis la Révolution. On ne va pas refaire tout ça. Et ça a donné ça. Mais il ne faut pas rester dans ces crispations. Il faut se donner la main, il faut travailler pour dire la vérité. C'est pas. أنت قبيله قلت الدشرة تاعي تخطي راسي وتفوت. حنا في وهران نقول لك تخطي راسي وتفوت. كي أنت ton brigade, tu viens en autarcie. في الدشرة تاعك. Non, il faut avoir c'est pas il faut instaurer, je sais pas comment, mais un projet pour nous unir tous, pour ça, pour dire la vérité, et les gens qui m'a Hamza ou Sami, je ne parle plus comment il s'appelle, c'est-à-dire il n'a pas lu l'histoire, il n'a pas lu il y a eu des crimes arabes au Maghreb, qui جاو Walt Disney, en Blanche-Neige جاو يطبلوا طلع البطن علينا, il y a eu tout ça. Et ça, il faut l'expliquer. كي تهضر لهم هكذا ما يحبوش كي تهضر لهم هكذا. Non, mais bien sûr parce que l'idéologie, un matraquage idéologique. قالوا له أنت عربي سموك فلان بن فلان. Et puis un autre débat extraordinaire qui ont conquis l'Andalousie et qui ont installé cette civilisation en Andalousie. C'est les Amazirs. C'est les Amazirs. Et les Arabes étaient une élite, même pas une élite, étaient une classe politique, une classe dirigeante, mais c'était les Amazirs jusqu'à Narbonne, jusqu'au sud, jusqu'au midi, jusqu'en France, il faut se réclamer de ça. Et on a en plus, maintenant, Hada Hamza ou Hada Sami, je me rappelle plus son nom, on a plus un enracinement africain et méditerranéen qu'un arabe. ونجيب واحد من السعودية ما عندنا aucun lien معاه, تحطها معاه هذا aucun lien, ما يقدر يهضر معاه, ما عنده même pas les repères معاه. Merci Ben. Donc il faut travailler. Merci. Il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur ça. La vérité. Et l'Algérie n'est pas algérienne. l'Algérie, elle est amazigh et elle le restera. Si tu veux. Elle le restera. Mais oui, c'est pas moi qui veux, c'est ça, c'est l'histoire. Mais tu sautes du coq à l'âne. Il y a beaucoup d'étapes avant de dire ça. Moi, je suis pas politique, c'est-à-dire, au début, je suis apolitique. Il faut dire, peut-être, pour moi, il faut dire les vérités, il faut dire tout ça, il faut expliquer comment a été la conquête arabe. Mais l'islam, tu veux rétablir la vérité, tu auras un refus catégorique. C'est certain. Donc, il faut y aller mollo. Merci Ben, merci pour ton intervention. Compris. Ceux qui en prenaient, pour la dernière phrase, ceux qui en prenaient l'idéologie arabo, c'est pas quoi. Ils ont matraqué, ils ont dit ça dans les écoles, etc. Il faut aussi dire, et tu vas sauver peut-être une mission, peut-être 2 ou 3, ils vont chercher quoi, la conquête. C'est ce qu'on est en train de faire. Et voilà, Mais... Merci beaucoup. Allez, je vous embrasse tous et je vous souhaite une très bonne nuit et merci. À la prochaine. Ciao. Salut Ben. Ciao. Allez, un dernier mot. رحتوا ثاني رانا هنا هاي un dernier mot. محمود كلمة أخيرة. نقول لكم بون يا جماعة, تصبحون على خير. L'important c'est de garder le calme chaque fois et chaque débat pour que l'objectif soit de nous rapprocher, machin, de nous séparer. C'est notre but. D'accord. شكرا. سي بنينو. وي خويا جيلو الدعوه مسبكه ياو. Non, ça a toujours été comme ça. رانا نحلوا بالعقل. Si je peux proposer quelque chose, par exemple pour les émissions qui vont venir, un sujet très important, pas forcément demain, le sujet ça va être au lieu de comment vous imaginez l'Algérie de demain.
جوست يعني هكذا ميم كالكو شوز اون فيكسيون هكذا كيفاش تشوف الجيري تاع غدوه بالك اون فا تروفي اون سوليسيون فوالا سي با سي tu la notes et puis qui te compte بالغوستو voilà بعث لنا le message. اوكي سا مارش. Voilà. Sinon, à part ça, يعطيكم الصحة, merci beaucoup. ليبيلينو تي نيويورك انت تي نيويورك. وي سي نيويورك وي. مبروك عليكم جولياني راهو معاه. بدات تبان بلوتو tu vois. Une chose je vais payer moins de taxes. Ça c'est sûr. Moi, merci pour ce débat ou merci pour toutes les idées. Bon, à part une petite montée de temps, on s'est quand même exprimé dans le calme. Moi, je dis à Hamza, aujourd'hui, اليوم حمزة راك أعلنت بأنك إنسان ما عندكش لا توليرانس وما عندك خطاب عنيف جدا. عنده ليسبري وهابي، أنا قلتها له متعصب. قال لك لا أنا معليش أفكار تاعو الإسلام وأوروبا وكذا، وإنما أنا هدرت على حاجة فقط لأنك هذا لو كان فرحت هذا لو كان الحل معاه يحبه في الراس لأنه كذا كذا كذا. هذا الخطاب هذا ما نحبوش، والناس اللي كانوا يستعملوا العمل المسلح في الجزائر ما راكوش تندوا بهم وراهم ولاو الحياة السياسية بشكل عادي. واحد كيما هذا هو الفكر الداعشي، وهذا هو الفكر تاع واسمه هذاك محمد داعش نهار قال على كمال داود يفوك لي زوتوريتي ليكزيكوت. هذا واش عند الانسان كي كونترو يفو ليليميني. وهذا لازم يفكر فيها هذه، يفكر حمزه. هذا عامل من العوامل اللي تدفع الناس باش يقول لك الله يبعد بلادي على بلادك. مناد بالك ان شاء الله يفا سيكسكوزي ديسي دوما. نو مي سيكسكوز توت اون غاردون لا ميم بونسي. نو لازم يبدل لا بونسي هو يبدل لا بونسي، يفيق يمرق بروحه. بالك هضره هكذاك فاصون بارلي. ميم فاصون بارلي يفو با. شكرا ميرسي يا بوتوت يا بوتوت. شكرا. شو ديزولي اللي ما قدرتش نحكمهم ولا لي تليفونيت لهم ما جاوبوش. كاين اللي عاودوا على زقاو اللي ما قدرتش نديهم. 5:30 5 سوايع ونص رانا سي لو ريكورد. لا يخرب بيتكم وبيت بيتكم والله ما على بالي دخلت الدرك هذيك. بيتات نو وشنو راح نرقد امبوسي موان 2 زور حتى النوض راح ندوش هذاك هو نلبسه. حرمتو بك نعاسي والله غير حرمتو بك نعاسي. كملوها حتى ل6 وخلاص من بعد. نو هيا دونك بيتات ا دومان واستبلع. ان شاء الله تبارك.